for Peter and catch it. Was we a bay for? Pacha, and not one ma acolano. Or no neighbor bay. Or also for Peter and to me a mom pie. Ama obi the bay yamanaba. Na mammy, a request or the bay yamano. If I told me, wouldn't be credit. Yeah. Bay, no. Oh, bay, Minibi. Anyhow, and in between you. Ah. Timami baby, when you drag Kaka Cabron and Field, you're soon to bay yeda. If I told me, wouldn't be that. I didn't. Ah, sir. Me who be that. Intimazo mean to me. Mamma and Patro Brass of Peter, a cast as a mature. Would be Bob Penny Biamania now shall dance. Me pacho ai me bra no wo holum won wo de betu nanimu and I'm call chairman committee chairman hozo e de kokotu nanimu Nhyira Ewiase and o mo friend 104.5 asmo kan ni say de wonu wo de bre me bra no ya me kan say minim ho hwe no nti won so wo ma saa no meka na me pacho bro kan no I am for him for the tea. If I tell me, Bran, and a tea. Yes, a bell crum of one, not then a mamma would be for so. Me by chow or Bacayano, a fear me Timono, a man or a woman or me a miensa. And tea, Mrs. Solo. A woman in your free. Woman in your free. And tea, Meso, Jamin Jimmy, you will be a dancer, come a bran. But obey no board, Dabby. Now what you mean, now Nano Juala. Now, my moon, your bay, I didn't also win so. If I tell me, yabi, na, Ninyaba, 18 Bacase, me bay for me the bay yaman in Nana. Om de netone. And now, so for so de bay yamanaba. Pacho I. Not just out to bay. Ah, send your sofa Peter and a betchery. Mammy, so for Peter or ya sol bay so for. Ya was so Yanu to me, so for. Eh, and waba. Ah, Yamu to me, Naba. Miming Cobinti, Miming to me. Now, so no fine. Or offense wago wabi. 1 man church or Lunqua. 1 year in a ma. Need a crown could be. I don't want echo. Bacho I. Only as well, baby. Darby. And I'm 2 years off. I don't qua and a bibia. I want to turn in your mouth, dear Nasoli. Ah, mammy, now I saw no be uncle be. Me bacho me min Cobinti, Minty Minka say we could be an answer we could be. Eh. At therefore, where there 1 man church, a pabu 1 man church. And I saw for Peter at you or no one antinasoli. Woke out no about no about the caca. Now, mammy, over video, how long it be? One qua and autumn. Pacho I. And you bear part of tato. Hallelujah. So above autumn, Yanua. And you bear part of my motato. When I knew baby in what you. Now, Baku power tato pa. And then the old kind one. Hallelujah. Manka. So above autumn. Now, Uncle Nassau, dinner or Bobby. If I tell me that mean to mean it. Mammy would be as of Vita Nassau, my dogs, and I name something I say about Cooper. If I told Debbie. So, I say. Now, sorry, my own may have been me, no, and I'm oh, Tumba, Mammy Tumbo. My body is so in Yamidins of Firecracker. And one, Idiano. and one. It is something that come home, yes, answer. I would, dear. I make a beverages in some big deputies in Jananas. Yes, some cry, which will be ice. My name is Uncle Marcy. Say a pejani din ye man so. Yedinu diakwa yedini. My name is Uncle Ato. On the 22nd of November this year, I'm joining Neokai in a powerful worship time in Kumasi. It is happening at the Bantama Church of Pentecost, 6 p.m., 22nd November
Don't miss out. Neokai is gathering all of us to lift up the name of the Lord. Your life will never be the same. See you there. Within the Dr. Emmanuelati, Mena Lamak Prostate Center, Seminars, see you. Uncle Paya Aduma, 15th November, Friday, the person living in New Yam, a tie you made the Cassia in Nhyira FM, a love FM, ever bedi, or a Joshua Asantimema. Enti mema bia omo asantimem ha o adwoso ene ne mpotem kentin krono tech konongo efidiase onwe kontenase omu nyina asantemampon omu nyina enye omo asemi ase ombeba ha 15th November ya na omo ba check omo prostate na free yen obi ahwe eka prostate awareness campaign Lamak Prostate Center yede ba be infi mensa eni no ye check prostate na hwese cancer ya abemu ana isan so behwe se wonya ye friend benign prostatic hyperplasia and enlargement ni bia na behwe bi okro nam odwonso a ebikem nso onim enti se wo ya aware se wo prostate problem ana say winning say wo prostate problem winning problem 15th Friday next week ya bombarding answer we don ho beji media ye ba beye no adwoso ha eni Nhyira FM for e kan bom aye no na wo ba na we ni ototo a wetimi afre number no e 05557 999 05557 99981. We have a do a Joshua. This a fire service. We do a Ubisa Lamaka will be a better or car crime. I'm going to say Fitaka. And I'm for Ubisa Government Hospital. A name or mona a bomb. Now go for ya duma. You will show be in so your bar. May I was in here. I catch the Ukunu, Papa or what? Bombarding answer, over catcher. A bay ya. One Casancasa, a funnel. Na father bra, say, untimid put nantia. Na, and yet, prostate in Unquana, ever check it. Omon bebano, Cocra foin. Ope be anoma, be a big cry annum. Oh, I see. So, my hada. It's answer a age mediation. I had them as antimite. Na inti ye be mamu 40% discount. I mean a prophet can see Jenfi every na me so the oil in one so be abedwa so a power spiritual protection oil a di dwuma na dwuma e bono e bra dwen so also bana beji oil bi na so de kobo ho ban so wa bruchire wa control mu Cote d'Ivoire Nigeria South Africa any country awa ohia bambo bia no betima beje oil bi especially obi no me down so e Friday bit se case na ibu he di abusuan so obi won so di wa unipa no so ohia sade we bi so de bidware e 14 days we di dware go so mu dware ene nchene abodi ni bi di dware pe yare di kru di na ba bidwane e niam bible mu nsem ene niam tumi wo mu ya kenkan egu so ene de oil a boban na nyame na maso na mdi adanse tumi za for se wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawuli ho nuclear station won sabeka bi anatachi mai Thomas on sabeka bi anakumasi all the frame number dey go on me number so dey go screen as a frame e bi opi bia meet me post studio bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e bit me ko post any man mu dey opi bia e bit me ko post bro me was amene wa ha bit me ko post studio bro na me wo cream no so and also probably bit my studio and bro and also spiritual criminals in it here
ni nyina upe bia on sabeti makabi na Awurade nam so aprawo je ne fa ho die me da wase Awurade nka ho se wo team na obeba obepe bi dia kobo ho ban na oye nhyira entra ma obonsam fa wo je hanam manes ene bia se yi ho onamfo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi ne sofo na kosia enti uhia attempts ni bia oso betimi wisu na abo ho ban oye nhyira so ne me se Everybody lift your voices. If you love the Lord, lift your voice. Hallelujah is the highest praise. Hallelujah. Sing that one more time. Hallelujah. Anyo ye fire service omo adwoso sabre yensaka ACU Dr. Lati ye no eba abetwetwe enkomo na ansa na no mesre wa fa no be 0555 79 9981 0555 79 9981 Dr. Eba na wabekire yade prostate no yare bia bema ekanwa umema semnyina na jegu ema yetumi de katita ehye obemem ema eno so so obedwo so age se o high lawyer na atwe afem na mre bi doctor ne ye nchekere o ma yeti ase se ade no kura sa esa ekru ye wuram sa no a na akofa how e dia bro nyame pa ocha dwumade kese ye nkona ye misa doctor se nyapa ocha dwumade kese be ene ba so doc emo akwa ya nwana ho te sen anya ko padum de hwas ma yedi kai enhwe se nyame boa wo kina ya se dwumade kese bi eboa so ye ho de dwumade a sani abaye 2 weeks ni etifo at announcement no Nhyira FM no ye free prostate screening ye be check prostate no say kese ananse ye kese ultrasound scan e be twa ma free okay ye be say check say cancer e be mana PSA test prostate specific antigen test me hwa ma ye wi a na ya sign apapeti ne kana say transurethral prostate no palpation no ye be hwe say prostate ne kese no etisen ayekese sa iwie nso a ye be san ama okwan ama wo hu doctor enye ohwe na doctor no hu na wo ha obia wo se efa odwunso mu se efa wayase o ya ni na obetimi aden aka kire no free consultation na me kire na yiwi a na opese start ehwe ya start aden ahwe na bema bia wonya mfie eduasa enum 35 years going or qualify so yede or baby ena wonya asanso na obememu ahyehyew wodi echia enko obe 20 and above wochia enko onso odwonso hyehyewa onso ho kwan sa yede o baby ansana adwumedie na bekọ no abuafo bebiri bebase okay ti omo pe drink bianum so benye bianum go free ti anopa 7:00 am ken anopa tutu dia hase tutu ni start obia mehwe ni prostate mu kwa free ya sa ma afutuo kwa obesan akwa ko hu doctor kwa pepe bomar so do bechi we de bia na ebia nsa mabiu ene enkwade da ema wo ene odombre ni nya se nyame pa okira don so uruwa be chirem ewo ejoso government hospital ni nchemu ho abrusa fita bisi ho ho ne di adwuma ye ben fire service for pa ana so de man fa number de ma na wafre 0555 799981 0555 799981
Doc, now hear me say obio say prostate disease no about so and senchene bay ena ema hu prostate hu ha no you ma horo be miensa say prostate na yakese ne fero prostate enlargement. Okay. Ena say cancer eden abim ekru abem ena say ekru ankasa abim. Okay. The kind of prostate inflammation, kind of prostatitis, until prostate enlargement, which is BPH, or benign prostatic hypertrophy, and benign prostatic hyperplasia. And I have prostate cancer, adenocarcinoma of the prostate. And I have prostate infection. A prostatitis. Okay. Now, Nimi and Sayana Mecan, a war in Sunswa, a common. Near Becca say a common for Nimi and Sayana. Oba Johnson show. O Johnson, I think I see beading. Acu. O Johnson, Obechim. So Oko Jinawas or Johnson. A bed check a cry, a bed delay as a Johnson number. Samsona opposite a year a bimu, and I say. Sir, Johnson didn't know and can Johnson up say so Johnson didn't know and can pet never say, but any baby terminal dripping. Nipa na Johnson we na enka obekon or the beman is her pet, the panty move for. Okay. Into obejina wa na kakra den. Eso so good. Ansana oko terminal dripping and in the one so onim kra say Johnson ifri ne ho eba na ne panty mu nyina afo onene teke mu a obetse sent wo ka nim be wa Johnson akwala bi na Johnson peyin pa na wa den wa Johnson ontimi control no humpo say Johnson ne ba enti sa conditions we nyina no signs and symptoms ne bia and ajoba sore more than be 2 also first no wa sore e bia 1 and I do best for the bed 3 now, but or yet Tana or Johnson. Who say pet Cocoboni say, pusted and prove my head. Abba. Now, the amount I issue is a unimprove problem cried. Abba. And you ho and ama and man be Cecilia or more condition make us say I are phone. Baby no, or minima dear ayom. Now I can say near a how no. Ebet me kura ba say prostate ebi mpo a na o sugar no na ekosoro ebet me kura ka aba say wonya DK no diabetes ketoacidosis just diabetes a akọ enim pa etimi ya ma bebere ho mo na ma o sugar level no kura no e bro 33 enso onu mpo ya den onim. So, now say I do question prostate. Oh, I'm not you near Hawa. One here, I send it to me. I think. Atu. Ma ye Mr. say, I didn't know any say. Obi who say, when your prostate, Arabia, or no uncle 12 drubinum. Na all time baby. Near friend self medication, you know. I didn't know any here say, Obinya prostate, or S. Ghana Hana, Utimi called drugstore, a consultation do no. Paco could do a so bet me uncle drugstore. I am prescribed wood rumor, no alcohol. So Ghana Hana to me as animal. Now, sir, Usu say, oh, freedom, intubate me, an antenante, and your pa. And so we say, Unipediano. And to say, na waka say me dey coffee tea shop we fit away we ntumi ayen yi dey so me dey kwa hase onu ndro no se dro na amwa ebe praw se unipedua no problem bi enim a men coffee dro ye den ena problem bi nso wom na coffee dro kana na ye ne hu na edro na adro kana wa ko jire garo wa ko fa problem foforo so asade amount ne tense prostate na nkasa no fa ne se yenya prostate enlargement. Me no me no yenya prostate enlargement. Ye me no. Enye nyina edro ba akope na betumi ade. Aboaye. Enti se wadwen ye wo se me koe no. Ye maame edro wi
ina boa me enti me so me kwa akochi akodra store akobese me yase do ni bia no a ebia wo de nse na me ka no na ye benign prostatic hyperplasia ebia wo de no na a prostate infection okay ebia so na wo de na prostate cancer yeah so na wo num obi onu wanya prostate enlargement de nwodru enti ni awo ye na wa na agbo aware ne den ama ho da ko pe obesore ahomache se okodwonso ne ye den emma honna kikiri edu bedu emnika edu obekọ aso e bia ehwe ayare ho no aha ehwe prostate ha edu aba anadwo ne ebe ense rubber behye na wa mani hu na obohu no obeti papa na doctor yam fan say ebi a menua no o prostate enlargement ena wakwaji waduro wonom ye no anom fa kora na ade ne ko memi ntimi ntoa so untimi ntoa so kora ena na me chire mu no enti ono aso na aduro e beje no ena won so aso na ebe den jesi ehwe yare no sese ehwe yare no ne tebia ne ama ho aduro pepepe enti ena ochina no esasa wodo ho hye free process screen na yeni hire fm for ye na eno ndam sim baby za ho na qualify say obabi obi wo ho a oya we pa se ne me ha no bibi ha no ye ka se anadwo bedwonso more than 3 no nim ojonso so tinka se bi aiden akim ya ye ken na wate sangofo ni na qualify so mede omoba ena obi wo nso a watena se ama ni na si ama ya hye no rubber wo ne bemem ti obedwonso a ojonso fa rubber nim sangofo nso mo ho kwan se oboba na obi wo nso na rubber no ne funu ma ase na yetu ne de rubber na hye fi se ye try se de be hye ne bemem anye den anko nti ye de hye na funu ma ase a woni ni da so obi a ya ka je ne se the only way abebo na ne se be no prison sangofo ni na omo kwa so oba ye behwew ye be rubber na mo de ahye wo fuma no ase no ama obema mu no Johnson na ide afa ho ama wa ye free ena obema bia impo unya 35 years now so wa outing kan se Johnson abema mu ye den ehyehyw na wo de achia so enye den enko no wo ho kwan se oba de tie na se prostate infection enye sa antibiotics na ewo hospitals no se furu examine sekabja eyare na timi no dabi se James nya kwan kwotena prostate no nyankopon ye prostate ne se indro ntimi hye da anwurim fi se emu na sperms no omoba na o epu omo ye de eba enti se ndro ekomu a ebetumi ama akora na ebe wo no problem ayeden aba no enti prostate no ene wo hwe mu aba no se James nya kwan kwahye mu a eduro ntimi wura ho na akuku no enti wo ba no ma ho ye de ento se wakọ saate bia ni ma ni problem ochina obetimi adwane free screen na abedu benim na ye bibi ewi a ebehwe ama oyare na de free so jagopon ya adoma ochina no o ba no weni ototo na abesa ofre number na 0555799982 anya adu adwoso edok mpache tobo ase na titentemu na omonfre 0555799981 we dem jiso bi atwre 0555799981 unya adu adwoso a bisa fire service ana bisa government hospital yene government hospital no adjacent yebo fire service for the cheap Yankopon ya adoma no pa 7 me ya start free screen no oba ntama na wonya kwan na wokọ ntem ye bepon enumire 3 pm ti ochina ye be hia wo
Yɛda ase pii Dr. Emmanuel Lati ɛna wote ne ka ne nyampo kyerɛ Nhyira FM programs no dodoɔ no a ɛhɔ ne yɛbɛkɔ akɔyɛ no ɛti sɛ wopɛ presenters a mo Nhyira FM ha Kofi Asante kansa mpia sɛ wopɛ ɛyɛ Papa Nyameke akwa teke wopɛ sports for kankan buodu ɛne na agofo ma oba hɔ abɛhu sada ɛna ukuda nkyɛbo wɔn obi di hwɛ wɔn so ba bi abe wɔ ha no twasinte group no wɔn ba saa na ma mefe ɛso ne dom ɛnya sɛ keto akra wɔn so ba bi wɔn wi asanka de boyos ma adwuma wura wɔn ogidi brown wɔn so asalai na wɔn so ba Kofi Jima anko na metwetwa me so me ne na je producer Jaman so Kwasi Buafo Prophet Kinse Jamfi Power Man on so twetwa kyera it is how pay nyina ahwe ya wo da bomode so do de be kyerem ɛwɔ ɛdwo so ɛyɛ ne government hospital no ne ntwea so ɛhɔ a ɛne ɛwɔ ɛna yɛ ben fire service a ɛwɔ dwo so na bra na free screen no bema fa ho be hye bio na kɔ hwɛ sabe ojonso puo no sɛ na bɛyɛ na ɛbɛbo ama bibia konkai yɛ to aso conference of Peter yɛ na atwe nkomo so shit. Your friend Dr. Caesar, me na meda MY Caesar company no ana MY Ventures ano. Ye dwuma die mpomden ho dwuma. You were right in Ashanti region. I work at Mrom opposite Kane Adesheman and I say ye na atwumunum F4 and Babi Fako. Your clinic no clinic kesia pa na ye na produce Dr. Caesar Lina Energy Tea so Emma Mafo. Ama for nom Dr. Caesar Lina Energy Tea. Ama for nom black. Ama for nom yellow. Ama for but omu nche da nim de omu nom de enwan se onum ana no ho ye den. Eno kre ye infeasibility studies ehun se nipa ehwere niam bi eno nti na nipa yare. Enti nipa nim na nipa da bia okodro so na nduro na otowe a obawie no na ase wo ye mu niam. Nti asie nipa bebre ebra na omo den but omo anhia Dr. Caesar edwumadie we no man kwan ma nipa timi nom enuane nro a ewura nipa duanum na abuild wa hoden ama na ayi efin efru nipa duam na ama wo timi de wo ankasa nti we Dr. Caesar Lina Energy Tea de ma ye we ne se yaye hwema hu se nipa didie mu nyante nipa nyini kakra na srade asi ekwan na efin asi ekwan kakra bi na se wanye BP kakra bi na nya o se wanye diabetes wanye sa ne me krampo na sebi ahoden krampo a wode nante no wonante kakra na na ye ne ya enu nti no Dr. Caesar Lina Energy Tea bae se eba be yi sa ohaw na afri yeso nti se obi ta no we na oil ne nsikyire ne niamaniama awadi no wetimi ennane no ennane ne yie ebene no into energy ma because ye nhwiema hu se ye kɔ adwa so a energy drinks ye gu se ade na ye gu nkrofo ayemre omonom so anoma sa anya yade na kyese o se ye se kyire omo no kware awo niamanam enti nipa ehia ahoden a ye didi anopa ewie na anwumre so ye ni ahoden enye bibia o ye nipadua no na ayemre na se wo pese nipadua no sa ba ne dada mu a Southern Dr. Caesar Lina Energy Tea na yellow one de onuma ima bibia kama but at the same time a more pressure a high blood pressure e ko form ena we so eno so onuma e ma bibia kama but eno so obi wo low blood pressure etima eno so e kama na je se sa pressure e kum ni pakrampo krowe so no sa program ya ye krampo e betima ma nipa e wo eni daso enti Dr. Caesar Lina Energy Tea eno no enye BP nkwante na eno akola no penyen no mpemfo no
didn't know because ye no way yenya hode ma edompe yenya hode ma ye muja yenya hode ma yani ene nipa bebre sabi na ni krampo ehunu ade first no ehunu ade se ehunu ade ye nipa bebre kane no otimi didi na otimi didi nipa bebre janna krampo otimi nko nipa bebre enda craft keke otimi nipa bebre mo abo adabrijo awafo se omo nenam ho saa kwa ntokwango a enti Dr. Caesar Clinic ankasa so eye bia sawo yare na oba ye won fidie bebre a ye do ko ye wo massage wo ho ye wo physio therapy ye wo the state of the arts laboratory well equipped and your friends say products so your products are obi ani bi wo Ghana ha your products are obi ani bi wo even Kokochin krato yasaba sabre ye de ani chem ne akọ eye power man aso ye mami wadi ya wache ni nyina ne se so for friend Peter na so for one man church ye mami so e one man church wono kwa abotwene no osa mami bodo no pa pensa so for Peter bontwene ono nko esa no atode nwumwa na nenmo pare ha dedu ya so do abofoto nyum na tese wa woso nyum ye guo wonnese no ya hwehwema me ba mi se empa se ode huhumu kawa amobi ana se ode beye amobi na ya ma mi mpo obeifo ana etisei na ansa na no ma mi ni kai entufo meso wananti ache wachinchini ache wakwatifi benicheye wabanafo mesrew wabre mame nso wai emwa metumi edi aboa ne se oduwa ni chire power man aso e mamponten government hospital na chiri wa okọ na be se dade ebi etwa dade obeboa papa odi atrosem ene di dwuma safo ahyem okasa kire atrosem no te na wo haw no so no begina kasa na okasa na ode hu muaye abrew etise wo ko horo no wamu na obepie na wo sere efsensenkyere ne abawedie wote bia no asesa abe papa ediamaw menua enha ho ni nyina so obefare number no wo da ma mefa we nche okwa 0243 9997 96 where the mianam de chewo 0243 9997 96 friend say na ka kire no odifo say ni say enete ade ana ye me dekura ne say wo ye na so utwa ntro no achew eti wo friend no aka no kure trodo no kire no na onye ho adwuma mawo na bibia tumi nkonkai nyame pa o cha ampa ye bedwa for ni kirem government hospital na jiwa wo ye ni papa ojo etudu hospital na bisa say me pe power mine ne sandboard esi ekwaro ho ero wabo watch fe me de enyefe ena ordinance ato na bodwa asese o ha talifita wudu bisa say me pe so for ne sandboard si we ya obi a be kirew me first day me ko ho ye kire me saa na bisa say na de na biso do so papa no wo ye pa ni ntia omo chance we ni papa onte saa so for ni bia so for Peter waronko ebodo no anu osano we dey we so for papa bomade so be frɛ no na one no atwetwe enkomo prof obagovi yemwa ye mami me pa chaw ye hwɛ sɛ ye mami we kura de wa ma obi sunsumu kawa na yeah ana so obeyi abayi ndi ache ni ahwɛ okay so ma obi sunsumu kawa e behu okay man pa chaw din no ndi yabadu okay ofagofi say the tin Bible no kwafo yabadu na ti wo no yesi pesi ehunu se yabadu am obi huhum kawa enko nifa so ma obi ahuhum kawa na yede tono so a enko bonkum so tente akọ bonkum so o ma obi ahuhum kawa ya rese yabadu obaifo ana wonye baifo Bible no kwafo yabadu na ti we se yabadu obaye kwa oda enko nifa so ni baye nso a eno so enko bonkum so tente mame ohia na mo anu ayesa ewiase go hia wa obi aka zamfo kirew sabe mpreduasa
sɛ wo ba ne me Kofi Jiban kwa nam te akɔmfa ne kwa asɛm maa so sɔfo Peter ne gyaa no ate wo de nka no hwee fa no manyame so no maame wa mo maame bɛyɛ wasa ne maame hɔ ɛbɛbɔ bɛyɛ nya hwee wate maame ma hada na menyi me ho adi nkyerɛ no me ne tena Kofi ase a maame mo tena Kofi ase da pa cho me fili hɔ no eti mini ne pa na so adwuma me yenti e ma me kwan sɛ mini ne mebo amani ha fiso be ka sɛ ne krom ni kura na odi na chi maame ko akoma to ye mote obi anu sabe mpreduasa hia na hia wo na bɛyɛ de uni bi na bompa ye ma sɔfo Peter no sɛ nyame fa no bɔ ne nkyɛ no so yɛ sɔfo ampa no wa ben na onim huhumu na wate ho amobi de bɛyɛ ana ka wa brɛ ne ba na wa huna sanya mpanifo na aka jem sɛ minya atem de dia akama yɛ no ɛso me so fu Peter menya wate sakyera wadwene wate prof abagovi fa number no to asoba tiefo prophet King James Bible no kwafo me number no 0243 99 97 96 0243 99 97 96 na mamen kai tiefo say anopapa counseling obetimi aba na okọ adwuma oba ebe council na ma eho ene nsemu akese epiepie eho na nwanwade de nsekyere no eye adwuma ko fise de omni se nye obia na wo brese obetwe mpa bo kase na ifia da kokko mpa bo kase ne ko so nye obia na betima atwa eno ntini apeda ma ya dwene obia ho sa wo ya ban adwuma yeni wo ye obia wo yuda adwuma bia no se de o so okọ na ko hwe onkura wo ye master se de bia bako no ko hwe onkura no pa no no nwotwe pepepe no wo ho ya chekura 8 ni achase a chekura no one pa mo edika hom de nundu ni awi ni estati asore no enti wa chekura de no nwotwe na wo ho ya hyase no nsia de konya ni ehwe amanfo enti bra na fa wo ha no bra ni kan hwe no pa no na afi no problem na aso wa che no edi usu wa che no enti da so ni hon aye wo se wa be mobu no aye so abrabo na yiku besi abrabo na yebisi basa wo de ni pa nyina akwa ye ma wo de nkwa ye ma wa wo de bra erade be fie so aboa wo ni hinta ebeda di so obi awie wa ade obi aju sika bi obi abu kwase bi wonte ho ase enkono modurongu ebredu se utu na mobama prof number to jama ye na fe me number is 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 90 87 0556 94 90 87 and 0243 99 97 96 0243 99 97 96 ochina mpa boyi enyu hu mfiri ado be the problem for course be me nsa bi da fe ye ja kwai 0322083581835838383848 FM your number ya mami that's my ropa ewiase akwada bone na sembone kotokuo na akwada a onibie na sembone kotokuo empa na boboa no na ade a eya pare se wiase bebo na sabe wanim nyefe papa anasa hiawo yes sasumre bia ne de abegu so ya mami hia na hia no menyini so obayi weni papa me na tra Kofi ase ache hello ofa Kofi udi ni baby akasa frem so ya akaja gum tentem wa ni tua oda so fa over say original Nigeria ni ufre ofa say Nigeria ni kami ase ma okuchi ofa kakra make sense ebrand ko ba animo yawo sebi mproya ma me am so ni be ma se ni no sibi kan be ma bi ti se wa ka so fe se fu do mti klum head ni ko be bi ni pa no be se wa ko do fa ko fu wa ni du ha ma me nya fidi kese so no aba mo ti ke ni a o yi na no be bi enyi ba me ske so so tie dia o apatwo bi a on pa ma me twa na me di fo na ngaza me be ko fu do be do fan si ha ma ka de ka wate kafra hello Maju. Go for me to
mo ho te sei over information center dem what you share what's our stand the assembly man to ma information life for me information center wa hene yankopon siramo ye ma me no so e na so fu nim bi wo ho no mo ka so do ho to on so a wan hwe e didie kura uni di o uni na dream fi asofo no so kwa asofo no so se sa no ke kan ya o mra no me so na adri wa hene matra baba over e da se jami insta hello it must mean sir papa ina do juma papa Nsem how so be ko ni mam je fomo Toronto papa Nsem how e bi na ayayi sen no ma ni na dawroma on kana kuma ntumi yem abi kasa che ye sebi abrewa di Nsem pano o le yini che an wa dawroma na mi ba mo nyina che pa chofo Nsem ha and it must be sang up park as a mutim say Nsem wa haro mame afra fon kra ni dima wate nyame be tu asba ma hello dini baby akasa free we are there in chapter 1 chapter 8 you asanta se free yo me da wase ye be ka ma me ne o mana komanta so do din ka se so fo no ni nipa e wona nipa wo no nkwa ye no ho so fo e bo twene bo konka e bodo no bo Nsem esa to dum de wo ka sa kire wa se ne ya nti wo no ankasa no so fo no ankasa wo ni ma me ni se ne so fo ni zitie nti me se ne se on kana ko diem ma wo en na wo be fa wona wa ya no de wu so fo ni be wu eja no e se ma me ne se wo nya botre na wo di aso fo ni bi ni ma chi a ya me amo a wo ka de enka ton bon bayi se ne be ya na afọ ma fo be ze wo ni bayi bo elintino amanfo mra na asore enye sa do wo pese wo ti asore na nipa bo asore mu anye bayi bo na ho bayi pu bayi bia ta babo no na monti musia babo no ne nyame epe enye video yi me da wase ye da se family nyame Nsem chapter 1 hello papa kobi udini baby akasa free pacho eyo papa Nsem chapter nyeje kwa fo oh papa na apom ti se papa ma fe pa hello Bosa ba mame hoye papa me pacho ta so fo no ka babu ma kamera ta wo mu ko pe dictionary no mu fa no Nsem ka ho wo mu ya bayi Nsem na wo mu body ka funa wo ati ko mu adu je no papa nyame ka ho Baba so we na babro mo so we go for dictionary nsu anka ho hello udini baby akasa free Kofi jema anko ni Eshen na ma Kofi class na sini ami mema afinjapa afen komra emeto ya face na nyankopon hyirehire bia yentia monone ane yati Kofi ase sa na tie Kofi Ewiase mu Nsem do so na de ene ade ne ma ye se de mini akan ade ya bayi Nsem kura do on to the bomana ko mama fo no nyai kwa na mo no Kofi nyame Israel nyame enka opa Eshen hello Papa Kofi udi ene baby akasa frame de she Mpacho Joel ni ahenma kokoben Joel maiti we Mpacho aka me kan ta mam so on kana kuma ento ne yem na so Papa Kofi on se madika aka se se be bon to enchata ajis ekofi se jis e bibi to so se o ya ubo bayi na so want man to na sanya no kra yese ya ma utia to bi na se twa bibi to utia min se next time obi no wo bayi bi Joel una ade asem na ba ho wonu adi ka ade bank ente penisi ansa na abo akotipoponi obepam trosa no yidu odi ni dua befa wankasa adwen be na ade ba ne mfa nkoto abanim se sofo abebo bayi anya no kure no de ne mfa anya no tebia se ye transna kinna yan fa bibi to se bia on to ya obo ne bayi se nka duane bia na se bi na wa ya on se obaya obia be puna se yan to na duane na se yan ba ne chen biem asan be boy ya dia bonente ite dia normal se disika dia na se bibi to so a mi se be bona to be cha Joel nyame nhyia pa wakasa enti na mle meka sasa bi asofo no bi wo ho a so mo kɔ asofo die no wia ke yɛpɛ dan kɛseɛ pa yɛnworɔworɔ asofo no mu gyina hɔ bia ne bɛ ma yɛn so
ni apɛ ma pa wo mo to so so o me kokko no mo so ro du twam koba wa be ma be so le boa onya sofo enka be yiri pa. Hello. Udini baby akasa frame nua. Ya from asal me kan so trimiso. Asal be dia kuma inti we. Sofo no kwasa ogu ma me nwa ze ma me onyi ni pata. Onyi ni pata ma sofo ogu ni ma fi pa anya de. Bye bye. Ya that's a pa sabre yanko prophet Kingsley Jemfia so na fe onside emfa number ntudwa na make up say nyame bo ochina wo de offer how no dadwira na wakoto agu prophet Kingsley Jemfia so Elman Ponte Government Hospital na chiri wa na nyankopon am sai so ebebo apa ba bibia tumi atutu yi prof drop numbers no ema e biu obagofi prophet Kingsley Jemfia Bible no call for me number no Fala man ze sie na frɛ baby of free baby asantemane ne mpotel Morgan ha baby obebe kumase Elman Ponte Government Hospital wa hɔ na mdi dwuma mo free be kwan ne mpotel mu nyina ba de mu nyina mo besi wo G new G aye bia yi kejeti aye bia new ayi hɔ na kwan na ɛkɔ a race course na abon say MTN office bi ho obedo no mo Elman Ponte first na mo si oji run about so and I prof say Dr. Mensa Kwemala ban so wudru Stanbic Bank bi ho enim ho so obete Man Ponte ho so obetumi afaka ana betumi agina so am about no so ho so benya ka ana say okomekra ho obenya ka ufra santeman pomba enu anse wasi Man Ponte na wo say no eti say ufra so abetumi asitek ubenya Man Ponte ka ana say Josu Kromo ankasa ubenya Man Ponte ana asoma so kwanta ka na chese eduaba o say de nyame man nsa so no sisi ma mefo se bia ba yesi ni ade kra ya na binum kan na mwa ye ho no obi share the base so for me obayi mpese otuma me ye fo betu TV so ye fo mu nkoto abonti obi okra sa ma ne ko fa na busuafo de maba se bi obi okra na ye akasakasa na wokasa ye hwem hu obi ono abase me obayi mu ntuma me still na ye the Bible no hwem ebi okra na ma me no wo ye nya yare enso sofo bi de post no ho se wache beifo asofo bi de beka akasesema me ho se ache beifo se opa beye pa hu dia ye ho no na beye ni sedaba se sofo hwem ma me 2 minutes so me boa me obi amanfo de ba de mebo radio ebebri a voice a kire obese yemuni kuru but obete se wo ka se mo bi obayi me pese utuma me ne bi aka che se oba pani we wo ma we wasi bi me ma wo yes ko fa ma ne bra e bi ade ma me ba nso wo ye no kra ma odi kan ne bi aboa ye e no kwa ma on mani ni ho kra ye nko ho because china no asem bi different ye hwe ye ye kasa no me number no abidi dwuma Man Ponte no me do dum just spiritual soap and cream abedwa so na ye boa manfo pa e boban e mo bi nkoso sunsumu na aware egu ne man koye e ne ma abronya ye bedie o hawo no doso na so bunya bi de bo ho ba mi se urade befa so ama so nyankwaje odum just spiritual soap and cream ne FM ha oba obi script for ho obeja new press station one crying obeja bi na techiban so bra Thomas ono tompaboa commercial bank no echi hwa okwa ho so obenya bi eti ochina no empabo se de for covid kan no pan cancel e wi de pabo kese na to aso obi obebe bia so ye behwe no ye bunipa ye respect obi a na me ka se mo nso a kire wo busu ni are nsa pa che wadane nsa dwam fare bre prophet Kingsley Jemfia si anu pa visa wa kwa ba kwa na ne mu o ta te atuen wo bros ne broboy na so de nyankopon adom wa free se free shia obi a fare bamra na onyankopon emfa prophet Kingsley Jemfia so emwa na ni nyansa se oba na enya hunhum mu ade na yare ane o mu oduro na etu ase ediamon ya ko fa frefo ni bi enka ho na ene de answer na no misi mi number no so prof mi number na 0500 550 222 0500 550 222 and 0243 99 97 96 0243 99 97 96 0500
0500 550 222 and 0556 94 90 87 numbers no na edi atudware ke edugas ovin papa aboa so kwanum ho filling station bia frames oil na chi hwa na wakobie dwuma na nya aseketo owura satebampon kwa na ne wasi ho no ato de ne meka so am about ana so ambola kese ne ho koto me ba ke adu niam na bi kama pa na bibia ebetumi awie na asiye asabre manfo mo pemma ne meta o mochi prophet kinse Jemfi penny ono ewo askwa bonguro ha na mete askwa bonguro o asabre ma Mr. Monidi no ye Sheriff Jemfi Mr. Mo amontomma no sada ena okọ enwase a ena okofi asempotem ho montoma kwase age fabulous baro no na oba jiretia minua kwa abre minua kwa me agei ono so monto abarma no kofi ase ahembronum montoma Yakub Isif Donald friend striker monto abarma no na ebewie yie papa asem so makonta yankroma makonta yankroma also monto abarma no monhwe obi a nani tafem obeya inu ato abarma no South Central do Kofi Diakwa Baby Lala the longest presenter in Ghana Kofi just monto mano na akwaba ku ni tise kube ne hwene pa ne hwene akwaya make ne hwene pa se begra tete uze abena nebo na dia so aba electoral area monto enfama ajamanso minu abema opoku ajema ekeke ogoro monto mo ogoro yesramo maybe on standing committee onya 48 ya bodabi onya 90 se kwasi France onya 250 was what it is na ajamanso we say ono 250 ebe so mo asafo nyina wife monto ma ajamanso ogoro ni niera o me yasa no ngonya ogoro mo ndi yesramo mo ayenu ajamanso kofi kobra wiro konso yenua reporter oyejuma server FM kobra ko so gina assembly ma wasi abuakwa ndi kobra yo ko so montoma no ndi se dia ayere ndi ya bompa ya 94 17 and ya ko to abaro ndi se dia ayede de ebe ni se ja ndi Baby Lala mesra woni ajama so se mo anwe ofia ya wu timo ya bompa se mo ngene yesa se baba govi emse ya tablet you get a brajo chi de so for brebo na ya nchia ne so nkora ezo gidibra o hye ne media we ne mpa bona na ye ka na me bo chira yes ready na bo kese obi amrebi enti me number na bi na me tudwa se de be obehu wo de so so na wo pede o man ponte na wisu bible de dwuma no du man ponte hospital wo sa akokra be kire abrewa be kire obi anim power kra de ne bonye de e power man yeah oh the if is electricity power what the power man me pesa power ka etrim yeah the number is 0243 99 97 96 0243 99 97 96 0500 550 222 0500 550 222 0556 94 90 87 0556 94 90 87 Inshanko bibia otie me yada wase pa sabre mame enka o se nyame boa o kina obehia me e spiritus TV no 9 pepe ne de wiase mu abrabo ebremu nyampo kina ensem na eba no den yenua ba bia kosem ene se ne wiase aposa no achim ni mu abeduro ano de bomoden se obehia o spiritus TV na wahwe bi na nyampo kina wiase mu nsem so pon ya Grace Gift Hour hia me ho na tira nyampa Dr. Grace was obeche nru life obeche memme drama obemmemu aye diama wodi asunusuna ma no safety ye wodi sunama ne se sununu was ye gei eno timi ko kan hankra no atwe to ko akire na bejo for bi ofia o romdos ofia ro awrade ye ka be yere ti ba me hu ye bobo kira obo hu ye bobo
Kofi ya kweda ya chia odi fu mic was yebo odi osofo wine wo chia wo. Sofo pie and so was yebo. O se wa papa bi se wa wine. Oh, anti age. Me so anti age. Wa wi obi a o ma ya chia pa wo ya to so anke ya sorry. Sa na osofo cash so intiribo ho. Odi fu ba August na wo su. Kofi ma me osofo tio pa bleba busu kruwa. Oh, mama. Ma nyimere wo ma ya chia wo. Sa na na champion won na ide wo mo UK. Sabe wo me du Ghana ha. De ke Thomas Spain Church of Pentecost won na Mavis wo so on se chomu pa kufinyami adom no se echena se woka na speak to zebato na yenua kwaku afred so free France abedu kwaku awrade kwaku afred abedu eti de aseda emu obia yesrem abrochirefo no yetimi nyim boni aye papa mu ye do dos bu okra de abeja producer ye wuri di kura de abondi menua ba mo wo USA yes mechiaw na mechia abusua ni nyina mesrem wa hwa mebodi na medifo sabre penisi sa oba no anko a ojuani so anoma wo che soro wajebo menche soro nye bo da ne senti me soro ama me ankasa bo fase penisi dupont tutu a dupont ehye nanan DJ Ogidi Brown waba no so abe ne niema no ho na bete kokotwe wo be dinyompa na seketwa na kaisa adwumadi e ba so on the 22th adwumadi e ba so on the 22th no enkrofo be ba se eye anklato eye your friends koda akase brempon ni okan ene omo makanyom kwa na DJ wo swaye gu ahoman so na fe wo ma bibia konkai makramo me kwa koda Kofi Asefo ye koda o me chia Kofi Asefo mo akwanto mu nyina Nyankopon hya mo den no nka mo adwuma so no maboro ne mo aye na sonyame ani mo mama ba mu muda mo bia mu mabam na mo nkoso ankoso ne Nyankopon be hira mo papa me bompa ye wa fidie so mamo me sra so fo mu tie me anuan mo tie me nyina se me krom Kofi Asefo mo wo amanone dwuma de so mani so polyclinic no omo mompa mo no Nyankopon hya mo den no mo nye woti Kofi Ase na so mo adwumadie na nsa hwe Ewiase Nyankopon wo nanim kwan asabe ofa so pepa abo akraman ne to enti ye why sana sine janso ye ko kate so na SHS no ya hyase nyame pa 19th brother be na adwumadie no ko so enti bra na be boy why na bibia ntumi konkai Mr Joseph Safo of New York abedu woni abusuani nyina mechiam sabre de me pejam mu DJ Ogidi Brown ye oniema no na over mafilia Baha ka within the Dr. Emmanuelati mena Lamak Prostate Center seminars see you ankopon ya aduma 15th November Friday ya ebe ya the person we dey new nyam epai dwumedi kese a Nhyira FM Lawa FM eba bedi wo adwoso asanteme ha enti mema bia omwo asanteme ha wo adwoso ene ne mpotem kentin kro no tek konongo efidiase onwe kontenase omuyina asantema mpon omuyina enye omasemi ha se ombeba ha 15th November ya na omawa be check omo prostate na free yengi obi ahwe eka prostate awareness campaign Lamak Prostate Center yede ba be infumensa eni no yebe check prostate na hwe se cancer ya abemu ana esanso behwe se wonya ne friend benign prostatic hyperplasia and enlargement ni bia na behwe obi okro na odwonso a ebikem nso onim enti se wo ya aware se wo prostate problem ana se wunim se wo prostate problem wini problem 15th Friday next week ya bombarding se wo do ho beji media ye ba beye no adwoso ha eni Nhyira FM for e kan bom aye no na wo ba na weni ye ototo a wetimi afre number no e 05557 99981 05557 99981 we have a do a Joshua bisa fire service we do
ubisa lamaka obi abeche o ka kwan no abensan fitaa kese ana ampo ubisa government hospital ene omuna